Hello, Tuni Cookie News Bezo Sen Bon Chawin Lim Nei Vin Tuni Ahi Indian government Thulu Nadung Zuya Chu Milham Ho Jong Training Drill Ball Panding Ahi Tai Ti Ho Jong Hi Mu Ahi in India le Pakistan Boy Nahi Ihet So Kew Ahi in Ni Izat Ham Khat Hichi Ahi Tain Hichi Thing Noi Hon Etek Ahin Ball Niwa Patna Hi PM Panjong Nasata Thu Anasaya Hichibana Chu India Gamsunga Milin Milal Ho Anako Ho Ma Holim na meeting sorta ananeva Hichi meeting ananezawa chu Hichiwa mopoding hi army ho apido tai ti ho chong chu in a say sawa hi tain tu a hi Indian government thulu na dung zuya chu det 7 ni ho ting le ti chu jing thai ni ting le hin muntina state sunga milham ho zo si jong silent ti chu thil khat ahung boi ting le da khat hung ging ji a hin thil khat hung ging ji a hi chi agin ting la chun mi pi ho mo ki cha na mo hlei lo ding a hi lo vai le mi pi ho mo hlei thang lo ding mi pi ho ki cha ja a mo thi loi jong umai the hi chi ho a lo na dinga chu tu a hi Indian government in milham ho jong drill hoita ball pi ding hichi to bang siren ho chu ahung gina hi le et kiven ding ham a hi lo le et cover ding ham cover la theina ding ikihin so theina ding a chu et pan la ding ham ti hi hichi training ho pi dinga hi to gon anei ve ti ho jong hi mo a hi in hichi chung chang tu ni a hi niau chan seutin ngei ho gam sung jong hi boy mama jing a hin tu lai hi zong le hi chilang chu hi lovin tu ni a hi India le Pakistan ki boy na hi India jong nuclear missile nei a hi in Pakistan jong khuti tho a hi in a hin la nuclear nei gel hi jong le gam khang to ho a hi lo wa hi le Muslim country ho hi lo han lang hi la chun hichi to bang lom loma hi boina loading a hi in nuclear chungchanga jong hi India hin policy ane a hi in et ham khana gamdangin nuclear galvan ho a hin man masat lawa hi le India in kimang masaloading a hi ti hi policy ane a hi in a hin la Pakistan ho adi se na khamul saw ho ti taute Muslim ho hi thing noi a hi wa hi zong le mi khat sunga hi bomlen ta ki kan khumova mi khat ama ho mi khat athi a melma I macha su selo milham hi zong le mi zakhat be mi som be athi a hi le ama ho hin van gam kai dana ki gel vai ta chu suicide bomb ho zong hi kichalo hela ta cho po ki sa theu a hi in hi za a hi Muslim country kiti ho hi danger ama ho kitil khawna a hi lo la leader hovin hi chito banga thil bolding ho hi til khawna anei ho hi Bible sima ho asim khumwa ni ta chu ama ho a brain ho hi hoita asu ungol wa angol he jeng ting le hita chu thil a bol jiu a hi in hi ja chu tu a India in jong Pakistan din mun akigot dan ho India to boulder dunga tenglen ta ho koiwa missile ho koiwa a hin jeng dan ho hi avet na hi le e ho hi hoita ki ven lowa ikigin lowa hi le in zo khale missile ho bang hin mo ka blu no hen lang siren ho ki me hen lang hi le mi hlam ho hi mo hlai chawai ding a ding dan a het lo wa hi le email ma ho dinga hi chance hoi ding ai ti ai za chu tu a hi Indian government in jong thu so a hin bole ti a hin hi che to bang thil so ho hi 1971 laya Pakistan ho to na sata na ki do lai
hi chi zowa patna hi chi to bang thil ho hi khalawa hin ahin la Jammu and Kashmir gama thingnoi ho Pakistan special force ho zauna a hita chu attack ahin bol na wa hi Indian government in asaidana central government in asaidana chu hi le Wednesday ni May 7 ni ting le hin ni khoting le hin Pakistan in ETM khana India gamsung attack ahin bol kha a siren khopi sunga hungin kha a hi le ET milham ho ikivian bit deu ham a hi lo la hoilai building ham hoilai muna ki sel ding ham ti ho hi nasata a civil ho hi training pi ding dan defense ki balding dan ho hi hilding a hi thupon ahin bolove ti ho jong hi mu a hi in hi chi zawa jong chu defense minister pan jong Rajnath Singh in jong thu asai na asai pen cha hi le nang hon ipi na dei ham nang hon na dei dung zui wa chu tu a hi Indian government in jong hung ki balding ai nang ho dei bang banga mi pin a dei bang banga Indian government in jong tu chunga hi chi to banga attack ball ho chunga hi action kila ding ai ti a hi thupon ananei ki ni ti ho jong hi mu a hin masanga jong kana sai ta in Pakistan ho hin a balding dol a hin ki ball zo a hi ta in a hin la India in jong promise a ball khat chu a hi le hi chiwa attack ball ho hi mo a ki ha lo ding a hi a phu kila te ding a hi ti a hi thu na ananeva hi chiwa mo poding ho jong hi defense lang ho hi mo po na api wa ama hon adei dan dana I to banga phula ding ham I to banga to gon a hin nei deu ham surgical strike a hin ball kit deu ham a hi lawa hi le hlang phonga gal a ball wa Pakistan in occupied a ball POK kiti tu a Pakistan occupied Kashmir kiti na ho hi nungla ding atiu ham hi chi ato gono ki helawai ahin la tu a ETM khana Pakistan in hi chi to banga thakhatna attack ahin bol kha a hi la chun milham ho India hi het de wa hin tu a hi China zong population ai ki hela wa noile se na milham mi tam na pen population tam na pen hi ta ja chu Pakistan hin ETM khana missile khat in ka blut han lang civil mi na hian defense ho na hi zong le hin mo ka han lang la mi tam ta ki thiding hi chi ting le chun Pakistan ho ki pa na khat hung hi ding a hi ja chu milham ho ven bit ding dan le ETM khana siren ho hung gin kha a hi zong le gal ahung kha a hi zong le mi pi a ki ven theine ding a hi Indian government in nisim sagi jing thai ni ting le hin training pi ding drill balding dan ho ET civil mi hon gal ahung ting la hoi lai mun bela hoi lai mun an ki sel ding ham ti ho jong hi training ball pi ding ho jong hi to gon anei ve ti ho jong hi mu a hi in I defense minister pawen a sei jong hi ga velo chun hi chi to bang hi leader ki ti hi aji chu hi chi attack na a hi milham tam pi thi a officer izan ham khat thi a hi in hi chi na chunga cho a in sung mi hon jong a po nan ma tu a jong hi Indian government in tu ni chan ge ipi bola a phu na la lo ham ti a lungkim lo tam pi uma central government hi pressure ball jing jong hi a hi ja chu tu a hi defense minister pan jong nang ho dei banga thil ki balding thil hung ding a hi ti a jong hi mi pi ho hlamon na anani ti jong hi mo ahin la ime mo hi ga belo hen hi chi India map a hi ni chi Pakistan map a hi in a me ma jong hi ite a hi le niau cha hi tu chunga Russia le Ukraine ki do to banga hi gam hi a hi in Pakistan jong hi India ko na hi tho a hi in ahin la hi chiwa hi het deu khat chu India pumpi awang hi hi chi to bang training drill ball dan civil mi ki ven ding dan gal ahung umai le iti ki ven ding ham ti a azil til na deu til hen training api na deu hi Indian pumpi wang hung hi lo ding
aphat mo a hi le sau lang jong hi a hin to kha mai thei sau lang jong hi khutita a hin sei diu wang ta sanam po in hi jong le Jammu and Kashmir ko na hi chi center India hi in aban le hi chilang side si wang hi state tina hi le kha hin hop deu hi chi dung zuya chu ama ho hi training api diu da na hi thu mo hi in tu ni chan ge ya wang hi hoi chilai mun state a hi lo le India gam sunga hoi lai state ho chu hi chi to bang training ho chu pi ding ham milham ho ki ven bit heine ding chu drill ball pi ding ham ti wang hi phon do na hi aum nai po in hi jong le tu ni chan ge ya thu so ki modan dung ju ya chu state tina Pakistan to kinai dunga state tin ho hi drill ball sa ding hoi ta gal ahung kha a missile ahung ke kap dut kha a gam ahung boya nga Pakistan van leng to bang hi India gam sunga ahung len lut kha a siren ahung gin po wa hi le milham ho iti ki ven deu ham iti ding ham ti wang hi chilai area ho se hi hoi ta training ahin ball pi de wanga ahin ball pi de wa hi nga gen mo a hi ti pa hi mo a hi in hoi chilai lai state ho wang hi pi ding ham ti chet wang hi tu ni chan ge ki monai lo hen jing deng le wang hi hung ki mo mai the a hi ni cho jong chu i mo wa hi le aban banin update in bol de wa hi in tu le tu a hi Pakistan le India ki ka jong hi boina sang ta uma hi ta he alanga ki ging jinga pan la hi in India in jong a thei top so a chu defense langa hi nasata ki gong a hi in a hin la i to bang to gon a hin nei diu ham mi pi i chana a hin to kha ding ham ti wang hi chipa wang hi hoi ta ki sei thei nai lo hi ti chu i ga het thei ne dewa in se wa hi in ji chu i gam sungu wa gal ahung uma hi le chun ei holang hin tong khapon te ti thei a hi po in hi za a chu nyau khat i gam sunga boina a na ho hi update in bolo hi in tu ni chan ge ya hi Pakistan le India ki ka ajong hi boina sangta aumin hi chi boina je a hi civil mi ho chan ge ya hi drill ball sa ding iti ki ven ding ham iti ki hu do thei ding ham ti ho iti ham khana mi kharang ki su kha a hi le hoilang jot ding ham a hi lawai le nga athi sana po na hi le iti ven bit ding ham iti athi san chu kham thei ham ti ho hi hoita training pi dinga hi Indian government in thu so a hin bol tai ti chu e thei ne dewa I ka sei do theu hi chan chu in tin he thiam deu ga ta sanin itiam khana hi chi chung changa jong hi update ahongum ki na hi jong le ban bana hin bol ki de wai tuni ku ki news be zo se na bon chaw chung win ka ki pa in bon chaw in pathin in pathei na bo jing taw han